mwaka wo hambere cyane, hagati y'umwaka w'1900 n'1700 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, mu butayu budasanzwe bwa Dead Sea hari imijyi ibiri yazimiye mu buryo bwuzuye amayobera, Sodoma na Gomora. Abahanga bavuga ko yarimbuwe n'umuriro n'amazuku yamanutse mu ijuru. Ariko se kuko byavuye he? Abanditsi b'ibihe bya kera bavuga umuriro w'Imana, naho abashakashatsi b'ubu bavuga ko hashobora kuba harabayeho iturika ridasanzwe ry'ikibuye cyaturikiye mu isanzure, icyo bise meteorite explosion cyangwa se volcanic sulfur blast, nayo yaba yarabaye igahindura byose ivu. Ibinyabutabire biri munsi y'ubutaka bwo muri Dead Sea byerekana ibisigisigi by'amabuye yaba yarakubiswe n'umuriro, ariko bigakomeza urujijo rukomeye. Ikibazo gikomeye gisigaye, ese kuko byari igihano cy'ijuru cyangwa se hari ikindi kiremwa kidasanzwe cyashenye ibyo bihugu? Sodoma na Gomora ziracyari mu mwijima w'amateka, aho kuri n'amayobera bihurira. Inkuru ya Sodoma na Gomora ni imwe mu nkuru zikomeye zivugwa muri Bibiliya, mu Itangiriro igice cya 8 umurongo wa 18